Bia Kamal Kanwar online TV channel kajan gwasame bana leran kontalat karodian rai wisha kajuba ka South Sudan bana kalin kajan gwasame shit kamangai konan wo to korse tin rai wicha kajuba kwela 45 kilometer away kajuba gwas and dodien gwasadan and cha kuumɛ IO chaja maktin akan kono nyamrai ler kana me mi jirama jidit goreje en wojin der subscribe kode notification bell der je to ko mete ler mi bere da sho mala shu bugaje ban ler ti ban ka link jan gwasame please mi wa kana ko ken ka gor no jin babu comment lo bishar bi ja to bi ko kor kam shi ler shi jalink ban raja me ban jalink kel ka do bodan en chaje no gaje ngai kono no to kon kene to ngwan to media atilar ler la kalat ko ba kulejek so en ler a report me bialinga ta danan chi korea to jatiang manager ron wang me ke changder ka do badan inshallah ke je ene nyoka ne ko ken ban wore ler na men kore chi to tiang ka wor gwase cha kuumɛ IO cha jamaktin ala kuumɛ SPLM IO ngane je no kuumɛ SPLM IO cha ka ma ka kuumɛ Uganda kane kuumɛ kirma yadi la dini kirma yadi la SSPDF che kono ngaje na mo en go mishi to tiang men cha kulat gwasame wa UPDF ground force wa ken ke jerun wanga me kan la do ne gwade shi ka SPLM IO shi kana mak tiang ten wa ken chicken ne tungwalong chicken ke jakabadare kuro mo charoj me chaja la Ramadan la lerken la UPDF ground force spokesperson jenny chine ne tungwalong shike liu ke shike bat charoj mo chaja kwen jenny kene chicken ne tungwan chicken kabat gwade wu kan SPLM IO wu kan maktin tiang chikaroj mo chicken kwen en dich Uganda na me Michigan lat ka do badan en shika roi keje mugi kone me chora latiang riek ano te tan na tinga je ngenyo dong to man chora la dong to shi kurbat cha kurmedit ala kuumɛ kirma yadi chora ala kan napan ni me shi ngai napan mene jo me jelin ko be akul ngaj bakul nyok ben kay kel ka do badan chalat keje general major general lure kong men jelin ko tiang channel ngaje gwano korme mbiro de toki me be kan lat so chikan report ne ke changder okay chikan report ke changder channel me link be ke nyam bakul nyok lu nyok we have been monitoring activities of SPLM IO all over the country, especially around Juba. And in the last 3 days or 4 days, we had observed a significant increase in movements of SPLM IO forces in their areas, in areas under their control, especially around Wounded area. Today in the morning, of course, we have presence at a place called nhiam. Nhiam is after Luri, west of Juba. We have our base, which is being manned by SSPDF Commandos Unit. The base has been there for some time. However, in the surrounding area, in Wuliet, we have SPLM IO forces under the overall command of Benjamin Gore. He is a senior SPLM IO commander. Shirka me shalen gwasame ka shal latte general lure kong banyo lu jokten banyo ko mangara janyok ko biya kuleling kamen shala en walle murai kone ka jan shanga jan dangra wid dieje me shanga jan dangra wid dieje ka pay de kron kin dangra jan dangra wid dieje chala no ken tiang ko re chetok tiang ko me tiang shiken ji SPLM IO shiken ka shell ke barkan ka kamechidit ka use kan helicopter bo la kuumɛ dine SSPDF ka helicopter ken eno ka ji Uganda ba ka helicopter to use kan ka tiang ka were tiang e korche to ga je china mo che chu to no ke jen gwarun wanga me men chab nyok lan nyok waji kan gorno me kan kuumɛ SPLM IO nyok gwal dan tikitin ka wunelet jen goda jana wunelet e base dung SPLM IO e base dien mi mila dundian ken ke jereda misha jo pa ila tam wuda me general lure kong chela de wona e pan chine movement mi ditine nen ka SPLM IO ke pan ka je kin dang ro do payo but e base dien chi base dung SSPDF so eno gwa the gol kan mon wo de ka jal but cha ga de prevent but kuumɛ ala kuumɛ kirma ya dit che gor ano ko chigoro yala kan wo de kan IO de kan mangnon so en men chi to ko gwarun wanga me
kamen cha kwen ba man dana men cha la tok ba je kwen ye ka lode okay ano ko kor chero da nyok mi kor chero nyok ci de na SSPDF kene de ni UPDF wala de ni Uganda People Defense Force ci kan kor ci kan nyok loiten dundo cha de ni SSPDF cha ka joj kel ke de ni Uganda kel cha ga jojok ka cha ga joj ne ke luri ano ala luri jen gwa dan te de ni South Sudan dialten ala de ni kirmiyadit ruudi dial jen gwa dan te ting ala luri te tare ka juba okay ci de na SPLM IO ci gan kwat ci nga de ni SSPDF men de kam wona let kene luri ci kene ke bala ala wona let kene jen kan jen weje chwal ke luri mon te weten weje mo jen weje dana te ji SSPDF teten so jen gwada dana ko kan SPLM IO le makaje an gwada mo chwa ju juten mandaru non cha jo ni ka luri no wa ka luri en tamam no ka do dana chalat ke je ala wona let kene luri tieka cha chu ka ben gwada mo ne ci de ne SSPDF cha ga joj gwada dan tigatin en kurban wo da menta maka do dana chalat ke je ko de ne SSPDF bo real karodi ne ka ko bi ko korbu kan nyok lo ten nyok ajana dana le roden tam men goro no de gena ling ala korngo de dida korshi kori tot kormidit so ajen shi angaja ala kore shi tok na ka nasara jen chiro de nyok kami yoro roda mo she wona ka juba ko en kume kirma yadit ke kume SSPDF ba roika me kirma yadit tar gade SPLM IO no won but kan ngani je la kul yan naka ne civilian ke jiwe ko goro do dana be SPLM IO be kula kai kije te ramade ne ka de ka bom ne civilian de ka bom ka helicopter jaten hey bada wote ka ramgor no be gak tiran tam de ran bere duaro jeno ba gar gu dwech ti chang ti nyurka ko gor je en wo be ji dop ala dob ne jen let kuma SPLM me let kuma kirma yadida ko nge je en wo jen charode no de ni ka Uganda ti che jurka yo barante mere kore me lat kono me cha kuma SSPDF kan kel ke ji Uganda cha ga joj ne ga luri jen gwa dana te pek de inti ngwante ten la de ni ten kon la de ni kirma yadit so ajena mo chi tuo gone so chatene ri ngwana chi ten yen ka jare kore mo bat kan pek den kan kala de me ji bon la woni le jen gwa te SPLM IO ten tam me butu go yo wo ni am ngore kan kon ngaj ban men shoda la ti kor che tuo tar juba duno gwa dana tuo go ten come to take a 45 kilometer away from capital Juba lo nane okay nane en kamamo mugo kon lat gwaseme ala endich dung kirma yadit panken chiko re ala kan won already okay a chiwon re ala ka chana jeling mi panyok menan che jugo no be nyok mo ko play chana nyok milin kono Gore is a senior SPLM IO commander forces under the overall command of Benjamin Gore. He is a senior SPLM IO commander. His forces have been scaling up their movements, kind of hostile movements that we have been observing. Today, this morning, they had sent out a recce that was clearly in military formation, a formation that showed that they were ready for combat. They came very close to our outpost at Nyamuni. We also had a recce that was out to conduct regular observatory mission. The IO forces in the area, the recce advanced towards them because we do not want to engage in unintentional confrontations. The base commander ordered for our forces to pull back in order to avoid imminent clashes. The report was immediately sent to the SSPDF Chief of Defense Forces, General Dr. Paul Nak, on the situation that is developing, and he quickly instructed them to pull back, the recce team to pull back so that to avoid clashes with SPLM IO forces. That shit commercialing gwasame agenda na goro no de nywa yekel la Dr. Machar spokesperson Pogbot shala no nene cha SPLM IO based den intere we kuna let mit kamte 45 km west ka Juba cha jamak deni Uganda kene deni kirma yadi de la deni SSPDF dundo
ka cha ga nyok meng ne ka pin bo ka ground force che ko la no cha ka nyok mu jo ka jok agenda na gor de nywa ya kel bana nyawo ka la do dien ko le ran ga gwal dan bu ben ga jan biata ka mal babai